Bak, gimana caranya? Adik berkelang kenang po le mak. Paken nang kai poh lemak paken. Padahal lu kujak punya me bak akan jak melandu Mungkinkah nak katim rapingan, mungkin nak katim menggosok paken man kai poh. Abang hirin kawak dua paken kan mani poh menan lemak paken. Nak cakap pegah paken. Pakan. Gara-gara abang yang menjamai kena rumah. Adik kenang po le mak. Abang anak utia, jak kena rumah yang menjamai anak iba sapu. Mujai kaliba, bawah lima, puka-puka kebe. Nyona. Kah yang hana utak nang kena abang yang hana utak. Masa kayu me pukau kebe kenan. Awak kah tuman jim boh trung ngan pisang raja nyan hom bacut Nyan menyo lagian kume nyan jeruk makan jeruk ki bancara le awak apa dua hana warah lep. Jak ro mata ngabang rumah. Anak iba sapu. Adik kenang po le mak. Kau berak ke po le mak rumah. Tego. Ro ni anak utak. Utak ho ni pudu. Bak beruk tuok ni pudu. Nya tinggal ngon yo ni jak ni babah lima ya. Anak bawah lima pukau kebe pijit ni babang. Nyan kayu me dik hana kume abang di sebab nyan kan munyo kume nyan kan munyo kume pukau kebe kan sama saja jeruk makan jeruk. Munyo ko pegah boh trung pisang raja nyan kume man menan mentah pisang raja ngan boh trung kume kenan kapreh juinan beh. Jut. Jut bang. Hmm.